লগতে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ মাননীয় প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া এই দুজনে বিশেষকৈ ভালভাৱে মোক মোৰ বিয়াটো পাতি দিলে। আজি বিয়াটো সম্পূৰ্ণ হৈ গ'ল আৰু এই বিয়াত মোক আশীৰ্বাদ দিবৰ কাৰণে অসমৰ চিফ মিনিষ্টাৰ ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা লগতে অসমৰ স্পীকাৰ মাননীয় বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়া লগতে মিনিষ্টাৰ ইউ জি ব্ৰহ্ম আৰু বিদ্যালয়ৰ চিফ প্ৰমোদ বড়ো বিদ্যালয়ৰ স্পীকাৰ বিদ্যালয়ৰ কেইজনমান তেনেকুৱা আহি গ'ল ভালভাৱে আশীৰ্বাদ দি গৈছে। মই এতিয়া এই বিয়াখন লৈ সুখী বুলি ক'ব লাগিব, কাৰণ অসমৰে চবেই মোক যি ভালভাৱে আশীৰ্বাদ দিলে আৰু ভৱিষ্যতৰ মোৰ যাহাতে এই যি সংসাৰ খোৱা সেইটো ভালভাৱে হৈ যায়, সেইটো মোৰ ঈশ্বৰৰ প্ৰাৰ্থনা কৰি गोजोनथाव खौरां गोसो गुदुं फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ बेसेन गोसा सुबिदा लानानै फैदों। जायफोर बिथांमोना बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स, आसाम पुलिस बायदि आनजादनि थाखाय साखाफारा जानो मोजां खाबु मोनाखै, बैसोर बायदि फरायसा एबा सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे मोजां खाबु सफैदों। बरपेटा रोड विशाल मेगा मार्टनि साखाथियाव थानाय आमतलाव बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटखौ खुलिनाय जादों। आथिखालनि साख्रि मोनै आरो बेकार जेंनाखौ नोजोर होनानै बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआ सोलोंसाफोरखौ गोबां गियान होनो थाखाय राहा लादों। बे टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव सोलोंथाइ होनो लानाय आयदाफोरा जाबाय बेंकिं, रेलवे, एसएससी, इन्सुरेन्स, डिफेन्स आरो आसाम पुलिस। जायफोर सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना टारगेट कोचिं इनस्टिट्यूटआव मुं थिसननो एबा गोबां मिथिनो थाखाय 8134097059 एबा 8638961177 जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन।